عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کرو تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ کٲشِر پٲٹھۍ اصوٗلِ دیٖن پیش مومِنو پانٛژھ چیٖز کر اِظہار پس تھاو انداز اقرار اکھ کُن زانُن پروردگار دوٚیِم چھی عٲدِل نہ ستمگار ترٛیٚیِم چھی نبی محمد عربی رسول مختار سارنٕے نبین ہُنٛد سردار تس پتہٕ علی دَے سُنٛد ولی دُلدُل سُوار پیغمبر صٲبُن سُے پیشکار بیٚیہِ کاہ معصوٗم تِم سٲری خۄداے سٕنٛدۍ دوستدار تِمن منٛز بٔہِم حضرت مہدی سون سرکار زِنٛدٕ چھُ کھٔٹِتھ سپنہِ نا اَسہِ بخت بیدار ظٲہِر خۄدا آگہٕ سٲنِس کر اخبار پوٗژِم معاد مٔرِتھٕ تھو روزے شُمار یِہوٚے بدن تہٕ روٗح سون سپنہِ بیٚیہِ تیار حِسابو کِتاب چھُ برحق بیٚیہِ جنت نار سوالو نکیٖرو مُنکر بیٚیہِ قبرِ ہُنٛد فِشار کوٗر نوٲرِش کٔرۍوُن بیدار نیٚچوِس 15 تام تھٲیِو شُمار یۄس نہٕ یِم 5 چیٖز آسن یادگار سُہ ناپاک بے دیٖن چھُ بدکار یُس توبہٕ مرِ سُہ گۄناہگار جہنمس منٛز کھٮ۪نس اقرب تہٕ مار یِہوٚے کار یژھن چھُے بوٚڑ کار یاد تھٲیِتھ پٔرۍتو استغفار بیٚیہِ صلوات پٔرۍتو برائے میتہار زوٗ سون سپنٕنۍ تِمن نثار اللہُمَّ صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم